Oraison du soir. Je vis assis, tel qu'un ange aux mains d'un barbier, empoignant une chope à forte cannelure. L'hypogastre et le col cambré, une gambier aux dents, se l'air gonflé d'impalpables voilures. Tels que les excréments chauds d'un vieux colombier, mille rêves en moi font de douces brûlures. Puis, par instant, mon cœur triste est comme un aubier, qu'ensanglantent leurs jeunes et sombres découlures. Puis, quand j'ai ravalé mes rêves avec soin, je me tourne ayant bu 30 ou 40 chopes et me recueille pour lâcher l'âcre besoin. D'où, comme le seigneur de Cêtre et des Hysope, je pisse vers les cieux bruns très haut et très loin avec l'assentiment des grands héliotropes. Французькі дзеяслоў адзін характэрны, вы маглі б пачуць нават, не ведаючы гэтай чароўнай мілагучнай замежнай мовы. Дзеяслоў, які знік чамусьці з майго перакладу, але ўсё там здаецца зразумела. Чым хуліганіць Рэмбой, чым ён займаецца? Заўважце, займаецца ён гэтым, цытуючы, парафразуючы Біблію, там, дзе да кедраў і Ісопаў дойдзе. Не был цирульника, безвусый херувим, сяджу на кухлем я, 10-м, 25-м, глытаючи напой, из люльки горький дым, и робится живот, як ветразі на 5-м. Бы голубоў помет гарачы, кожны ўздым так мроями пячэ, что радуюся стратам, а сердцу не болить, бо жорсткая кара там, и листья падая, крывава золотым. Калі ж перажываў и проглынул без хлеба все мроі, то на двор покликала потреба. Пасля піўной ракі не лопнула нутро. Як ласка Божая на кедр и на Ісоп, бурштыновый струмень полился просто ў неба, и голову перед ним схилил Гелиотроп.